Sonrasında borxon nav olmadığım bana mexel odamı ki nasos mekovanı sonra mexel ob çoş mekerege mekovanı sonra bana meyton çıkıyor. Mexel kulasılan. 5 minutda duruni 5 minut bu. Çan litre kişi 20 litre oba xoli meker sonra. من یکم پرسیدم که اکو برای دو روزانه که و میشد میگفتم اکو اقدار گارانتی نمیدم اگر مسئله که آب کور نو اکمان واقعا نمیتونم یا نه تو پیونه چوش بشم هم پیونه منم میچوش دست سونا دیز این برای ماشین شو یک ویلیک بوزه شده میشد نپرمیر oyuna oynayıp şute meşadı sonra diz. Ana kun yaktaktan ve narxışı kamedi. Ob çoçak çampul. Sesli bir somo ako. Sesli bir somo. Kompleksiyonda hamısı şey, dütte beterek hoş, kalon sıfeti nazlaş yomdagi. Aha. 2023 solaş, hemin şabangi bo. Hı. Tak, ventilator ço çampul ako. Yaksı 80 somo. Omi kompleks. Zaranik betere hamısı kamil şeburas korkundan hiçin emeşa. Düsüdü viskiyanın. Ben o این خوشگناک چه منه؟ 200 somo meşad ako. این 200 somo meşad ob و خوش میکنه. Benim bir kompleks kalonu kaşın. İnsak kalon aşın. این moşnu tutmekuna. O moşnu tutmekuna خوش میکنه sonra diyor. On nasosi kalonmayam hay. Ya ne? Nasosi kalon çampul. Nasosi kalon sesli bir son ses. برای ماشینا می؟ Aha. اتورکش خوشه اتورک منی ما اتورک دو تا اتورک یک تا مالاتوکش من خیل شلانگو های من خیل اسکایپرش من کلوچوش های دیناش kalon neki imanidaş ne neki kalon biraz Nomoşan Abdurrahman John bataryayı koşuna bu da sonra aziz bataryayı var o skuter ha sonra bataryayı direyelim hani ki takpa tayyor kemetin tayyoruşam ha yaksıdı silsamo zaranikam befirişin zaranikam silsamo rakamı telefonuşun 92 898 sihaf çilahaf WhatsApp دارد دیگه خیلی سایت‌ها هم هست دیگه خیلی سایت‌هاشون هم هست اگر معقول باشه همین نمره گفتیم همین نمره رو زنگ میزنید دوستان عزیز مرحمت همین نمره 92 902 898 37 47 با همین نمره مراجعه کنید اینو آدمای پسیانی آدمای باوری خلاص کردن